Usembut Menteri Rangba uba asngau bhalang dhar ringkat Chief Secretary ba DP Walang, DC Ribhai District, MLA bat ki officer ke Airport Authority of India, kilar wat bat pit binya iya ka jinglong jingman jong ka ling sun umroi ha ka arkulai terik unailun. Kajing temu jong kani kajing le irwat ya kani ka ling sun kalong ban pen he shu shu iya kani ka jaka khanang ban ailat ya ki ling sun ba he mikin la ban her bat kiu bat ban kin tiu kani ka ling sun shaki kerdan ki ba kham shajrong. Uba asngau bhalang dhar ulaya thu bakani ka ling sun kirang dan kam sa khan riu ekar ka jaka ban pen he na ka banta ka jingshangan jong ki ling sun ki ban her ban kiu na kani ka jaka ulo ongru ban pen he ekani ka ling sun ladan kam ban plut amduna sa kumbasan spa klur tingka na ka sarkar India kat baya ka jinglut na ka banta ka jaka on bay da ka sarkar jilla ulo ongru da kumnu ka jinglut ha kani ka jingpen he ya ka umroi airport kan kot shaka san spa klur bat on sabay tingka da ka sarkar pring habai de bat ki jaka on bay da ka sarkar jilla ulo angru kani ka ling sun kan sapli buon ki kam ki jam na ka banta ki samla ka Meghalaya iba ketua building kalong under very high risk pengalaman Kabahano kata? mau kontrol online mau kontrol Let me find out. I have heard that. Let me find out. I will tell you. ini mana kalau sisa kalau high risk ke nagaliang ke department ke senjata No, if this is beyond the building bylaws, the department will take the course. Oh, where is that? Very what you raise. Kajimu jungin dalam ada pening master plan. Hari ini new airport. Ini tip top kumulong ke begini di airport. Maru MLA meni orang raise ke meeting ba. Nang buon gini gini tirang sateng gini nang sateng ina ungal beleng pat le mata just temporary nak mentah. Ikuan dalam orlong gini ke airport ke bahaya kenang gini exactly like how the other airport in the whole country done. Kumbakano spangon kini ba? Kolkata magkasiya artili ada liga long arsin stio to bar kini non-Eastern flight itu di prakan dahil di baro connected with the other non-Eastern state. Tapi parliament Kolkata magkasiya artili ang umroy dari sekarang tua sih. In the meantime umatang ng proses kat menginang ab ini flight dahil yang under process bangin lihat ini flight barito ban connect with different cities umroy Mumbai, umroy Bangalore, umroy Hyderabad. Now the process is still on. While we are waiting for this big aircraft feasibility. We will be having a cabinet, we will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tanang de kota hande don meeting the government of India hang tangin ya boy kepor. Kan bona in prikloh ke po arais na mo. Apan kloh ke man suki kon ke state kejongi. We are very serious from the state government to expand this airport. Apa yang nujur Ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India, more or less. And the land acquisition will be done by the state government, whatever land is required for the new expansion. Mas, sekarang kalian income next. ini yang kajing temu kat banura yang jaka ada away airport ada away nang banta ka sulong kan Yang mentah suang impresang segini gini, mereka expansion kalau orlong, not come to the for the other thing airport, not come. Kadang kita ini belum ikan ke airport, di force kan. Yeah, obviously, when everything is done as per the, like what I said, man di aircraft, obviously kalau 24/7. Kajing anu ni kumo government ni kuat untuk urlong baik lah dekat bakal long ketari jing anu dungi bak kamtang ni kun dengan stil berok kau baik ni kuat di bar pelong ikan ni. Ya ke extend orang vi kada kerja kagadon. Kilometer extend ngilak man extend mutar. Handai don katukan ni pada mata safety reason hap acquire ni new additional land. ibu kori ay malanu ba Karkum ga plan bagi ni mud bala daka. Dan katukan ni guideline bahap exam ni habis kelas government India. Kalau exam ni kita inalak bermakna lagi biar ada kuma pada E320. Bagi 321 dulu ni nak. Kalau ke 320 ni tip ke baca sepak apa more or less 321 pada umur ini. Kalau kat kum bersurit kita ni is possibility ya. Andai don stak katukan ni pada don di hab exam habis kelas government of India. Lagi exam kita kalau kalau head the cost. Karena kata orang exam kita tu belum bertani kerai kelapan belum very genuine. Kan hilang expand mereka apa patukan sini. nah